iminyango evaliwe. Sayibonga inkosi. Yavula. Sayibonga Yavula. Sayibonga inkosi. Yavula. Sayibonga inkosi. Senzeni simanga. Sayibonga inkosi. Senzeni simanga. Sayibonga inkosi. Yavula iminyango evaliwe. Sayibonga inkosi. Yavula iminyango evaliwe. Sayibonga inkosi. Senzeni simanga. Sayibonga inkosi. Asazimshayelo hallelujah aqoshela idemoni hallelujah Jesus praise the Lord hallelujah yes sabe nengane lamalanga nginengane lematima nengane lematima kulamalanga ngitsabula yonke into nothing should stand before me egameni lika Jesu ngenxa yalokho Jesu lasendela kona esiphambanweni. I'm not apologetic about my faith. Angixolisi kumuntu ngekukholwa kwami nangekuhamba kwami phambi kwaNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Lengumhloniphako ngihlonipha simakathi. Lenye into lemembi kwami ngiyihlonipha. I don't respect it. Uyeva? Enathi. Hallelujah. Amen. Sikhululekile bazalwane ngoba Jesu wasikhulula ngesiphambano. Hallelujah. Amen. Oh hallelujah. Hallelujah. Oh muhle simakathe chayela entandle egameni lenkosi. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. Langa inkosi lesakhele lona. Futhi ngumhlangano inkosi lesendele wona. Lo mhlangano sowuphumelele. Ngoba wena sowukhona egameni lenkosi. Hallelujah. Bazalwane ngajabula ke kulamalanga mfundisi Mazibuko ngajabula kubesa kusemeke lokho. Bese shangathi ngiyaqhubeka nje kuyajabula. Hallelujah. Hallelujah. Inkululeko Jesu lasendele yona ayinamkhawulo. Hallelujah. Siyabonga bazalwane muhle somandla muhle nkulunkulu. Ngibona ukuthi ngenxa yesikhathi asichubeke konke kunesikhathi sakho. Amen. Hallelujah. Sitawufunza namuhla. Sitawulontsha namuhla. Hallelujah. Amen. We are launching tifundo talabathathene tifundo temshado. Hallelujah. Eligama lemshado sisebenzisa lona sisho noma nganithethe ngekutekana noma nithethe ngalendlela yabothabiso. Ngibekisa ngathabiso ngoba sanza kumbona Thabiso ukuthi bathethene njani. Sisebenzisa igama linyeke ngoba waze waba semthethweni nje wahlala nemuntu ngalokho semthethweni sithi sowushadile. Amen. Asifuni complication nje. Sifuna nje kusebenzisa igama lelula sithi sewushadile. So siyalontsha ke bazalwane isikhathi lesithe side lenkonzo le kusukela this time kuyembili sethi inkonzo le titawuba khona. Hallelujah. Amen.
ngingana last tab lesiku discovery asipholodi umkhuba wethu nje sathi nika lokho kwathiwa nje kunenkonzo dala abathathe nasipholodi sikhweshisa konke lokukhona lesikubonileke kule minyaka kodwa mingaki bomake basheshe bakhumbule 30 ngo 31 30 kule minyaka lengi-30 sishadile bazalwane each time siya enkonzweni lenjengale siye siphume siphethe lokusha siye siphume kude nje la sithi khanze sesigraduate khona la sithi khanze usebasibhora siye siphume siphethe lokusha enasibuyele ekhaya lokhu lesikutholile kufike kwento umehluko lomusha hlala nje kunesikhala sako nathi simangalo kube asikayilapha ngase senda njani inyalo yabo and as a result Mongcwele usikhuthatile wagqizelela asilovi sishiya konke lokunye bathi nabantu abami nangimunye wabo khona la they know bayathi nje kwathiwa kune marriage clinic nje boba benamake bahambile noma ngakubekweni uhlelo luyashintsha siyakhona sisasenisikhuthathe ke bazalwane ngale experience yethu sinikhuthathe ukuthi leti nkonzo kokuqala ungaqali uluze kunemcebo uNkulunkulu lasibekele wona and may I pass my appreciation bazalwane kuyo umfundisi wethu lesinaye namhla umfundisi Mazibuko he was the preacher emshadweni wethu isashadela lencabaneni eholeni bekunguyelo shumayelako useshadiswa ngumfundisi Simelane wasevangelical nguye futhi lasitholela naloyo mfundisi loyo thineke nasishada komfundisi Shongwe bekuvamselo ukuthi na usowushada umbeke eceleni lo melusi wakho uhamba uyofuna speaker umuntu lotaba special angadiwa ngilabantu atoshumayela ngoba langa lakho lekushada Sine sakha nje elizungu nemkami sathi sifuna yena lo wethu lo selusako ngoba silapha nje nguye kwashumayela yena hallelujah and God moved emshadweni wethu mhla ka 9 May lelo langa hallelujah siyabonga abazalwane kunenge nase ufika kulesigaba kunenzaba eningi kodwa namhla kusidlula ngalato hallelujah basevulamehlo nikhona praise the Lord bantu labathandzekile kakhulu labantu laba bathandzekile mfundisi nakunebantu labahle emhlabeni kwendlula bonke nceke yenkosi naba basevulamehlo Alliance Church hallelujah What's umfundisi yena una engwakhe lo mhle kuna What's namake makagula nake fike lapha bese kangasafuni kubuyela emuva namkhumbula makagula sembabane bese kangasafuni kubuyela eMbabane so afika lapha yakhecha vele bese ufuna kubawa la bazalwane ngicela kunemukela egameni lenkosi ngemukele babemdluli egameni ngicela simshayele tandla egameni lenkosi namake uhlele kuphi make emdluli nangu yalemuva ngicela usukume bakubone make emdluli praise the Lord sengisito njalo semukele umfundisi Mdluli nemkakhe semukele umfundisi Shongwe nangu la eceleni kwemkami uhamba nemkakhe egameni lenkosi amen umfundisi Shongwe ngumfundisi webazalwane bakhondela la
primary egameni lenkosi Dayon Takithi bese siba nababehlatshwako nemkakhe umfundisi naye ngicela nisukume banibone egameni lenkosi yena ke sikhonda naye la khaya semukele ke ma couples la khona ngiyayibona ya ka Mavimbela hallelujah hey le couple lena inekwayo nje eva ke sebayasho ukuthi na uthi baka Mavimbela ubese qalwa lengoma lethi njengendluzela sine couple yakaGininza egameni lenkosi sibashayele tandla praise the Lord sibe ne couple yakaMndzebele egameni lenkosi hallelujah sibe ne couple yakaDlamini babethi namakethi nase wehlile ke lapha Nkosi uyawuhlala nalanzimanzi njengoba ulingise babeGininza nje nababehlatshwa kona babemndzebele nababeshongwe udakwenda njalo wende njalo sinemukele Nkosi yami kunebantu abadzala mfundisi la sinama make Khumalo lapha namake Jele hallelujah bogogo bala Sondweni ke labo hallelujah bese ke siba nabo make bobabeke abekho abakaphumeleli kodwa ukhona lothite usendleleni uyagijima ngespeed uyede siyaboka mbomake kuba khona ngeluthilweno bese ke siba nebantu labasha laba above 21 mfundisi lesinabo labanye bangala praise team egameni lenkosi that is the profile of our church today and naba labanye bangena egameni lenkosi bazalwane nayilenye couple ingena hallelujah ngicela ubahlalise kahle yes sakhile yendo umsebenzi wakho lapho so uyathi ukuthi kufanele wendeni muhle somandla muhle uNkulunkulu sondo yebo uthi babe mfundisi Mazibuko ubethe umntwana wakhe ke nakathi sondo senda ubona ke ukuthi nenda njani kukahle kuba nemlo omdzala ekhaya uvele nje athi sondo ubuya ngala hallelujah siyabonga abazalwane nemfundisi Mazibuko uhamba namake egameni lenkosi ngicela sibemukele ngetandla sathi buta lokuthi nasakha lesincumo kuthi utakuta la mina ke benginesibinzi lese kuthi utakuta ngilabanye nje bebakhala benginesibinzi mina ngoba ngimadi he has been my pastor kunenge lesikwendile naye njengoba sengishido ukuthi wasishadisa bekushumayela yena emshadweni wethu is a man I know ingceke yaNkulunkulu le humble sibuya ke emcimbini wakhe bazalwane wekuthola tiqu tebudokotela ngekufunza hayi ngekubhaqekwa kodwa ngekufunza ngiyathemba siyeva abantu labasha ukuthi kuyafundwa is over 60 now nangabe over 60 athole ubudokotela sebashito ngisho kini njalo nje so we'll be waiting for the day land graduation ngema doctorates enukhona
ngoba so ivulile indlela umfundisi. Hallelujah. Siyabonga abazalwane. Without any further ado, ngicela ukuthi sime ngetinyawo semukele yona inceke yenkosi. Kunengi le inako singayibambeleli egameni lenkosi. Worship song, praise team, simemukele umfundisi Mazibuko. He is also a marriage officer. Tinhlelo takhe sitivile wayilesini na ku TV sitibonile. He's a man of God lophila bungcwele. Hallelujah. Akadlisani ke tjani netinyoka. Ushumayela Jesu nje. Nami le ngikwenda lakhaya ngishumayela lakhaya nguthethe kuye. Angiphambuki ke ngiyeceleni ngithathisa kulabo babe bami laba ngitele enkosini. Hallelujah. Ngicela silabele praise team nceke yaNkulunkulu yasomandla iseta ngaphambili egameni lenkosi. Amen. Ungcwele uThixo, ungcwele uThixo. Siyabonga abazalwane. Cela si shale tandi praise team sahlala phasi. Angithathe lelithuba enzambama ngibingelele kubabe mahlalela na make mahlalela. Ngibingelele labasebenda nabo ebuholini baleli bandla. Ngibingelele libandla lonke egameni lika Jesu Kristu. Amen. Sanibonani bazalwane egameni lenkosi. Amen. Kuyinjabulo kimi kuba khona la kulomhlangano. Ihlabela kamnanzi le praise team. Besingajabula kuqhubeka sithokotele lokuhlabelela kwayo. Kepha ke athe sihambile ekhaya thina ufuna sibele ekhaya. Kusasa sinenkonzo letimbili kanti kuningi lesifisa ukukhuluma. Angeke sikuqedze namhla kodwa nje ngidawuthi ngidowuletha introduction. Angihambi ngedwana ke bazalwane. Ngihamba nemngami la Nkosi. Angivami lokufihla ngoba ngingilomuntu longa tsanzi kudlala emakhatsi esifubeni. So ngiyavama labanye la Vulamehlo bayamathi la Khumalo asewehamba emhlabeni ngase ngithatha la Nkosi. Praise the Lord. Bayibaphose kufanana ke labanye labamatiko la Khumalo bangathite bathi hayibo bengitsimfushanyana yena lona semutse. Bazalwane siyambonga uNkulunkulu kakhulu kusipha lelithuba lekuba khona la. Sekunengilakuthinzile mahlalela sibuya khashane naye. Njoba asho nje ngeke ngabelusa bobabili nemngakhe. Umngakhe ke ngima kaswela Sithebe kuthi nje ngilasithebe ngiyamthuka nje namahlalela sakhuluma la athi mina la Sithebe.
ngoba kimi nje ngibonibona kuphela angikagcini ngekumelusa ngihleti naye sidlala iphalishi ndzawonye ngekuthi limuva lakhe sitayelene nenina wakhe kanti ngathi mkhulu wakhe so ke sase sitayelana ke nalo nina kakhulu kanti mdzala phela kunamthi nangithi nathi ke ngisho nemkami lo ngasekho so ke sihleti naye sidlandishinye mahlalela waba ngichairperson wami ku local church eBhunya kunengi lengingakusho bazalwane kanti ngetulu kwaloko ivulamehlo ayikabi ine spirit sam now why do I say that ukuze kuqaleke lelibandla nganyathela kulendzawo emntini wakamthetho kwasindiswa emajaha lamanengi ala kamthetho lokwase ekugcineni sekudala ukuthi kutalwe lelibandla leli so ke nginemlando nani ngiko ke noma labanye ngingabadi nabo bangangadi kodwa nje angikhuluma ibudloti nangithi kunemoya wami. Praise the Lord. Bazalwane sitoteka indzaba yelikhaya angihambi ngedwa ke ngaphandle kwemkami akhona emajaha lengihamba nawo nabobabe kunabobabe lababili angisamboni Mazibuko ushona saphumile kunamathebula indvodza shimkakhe nje ekhaya bese kuba nababedlamini indvodza umkakhe usesikhwahlande uhleda naye ahlaya le bese kuba netinsizwa wakhe think 3 letinsizwa lengihamba nato naba lababili nje labamile lolo bambe ikhamera wakaMohale bese silolo seceleni kwakhe wakaMaseko bese lapha ngemuva kunejala kaNgwenya banlabasha lesinabo lesondweni. Praise the Lord. Akabi ngimahlalela na bonisile ke kuphela lengibelusile nalaba leni babona konje ngingonje mina la ke imkude emdlulu kunamshedi se kuba ku address nje nasofuna kuba formal kuso pastor Mdlule kimi nje ngumshedi kwaphela lona ngisonto kwaphela. Praise the Lord. Bantu ke lengibathi ko bonke lapha bazalwane indzaba lesitayiteka ibandi ngilehlelo eredweni ngindeka labanye sebake balulalela ngina 15 years and above ngihola lo hlelo enikhuluma ngelikhaya kodwa ungathi sisathinza la ngetulu asikefiki khona ngathi nje sa scratch la over 15 years sisa scratch la ngetulu because indzaba elikhaya impilo ngeke uyikhulume in 15 years bese usucethile. Itolo kuqhamuke laba bekufunza bakhuluma ngecomputer thina nasiqabanga ngecomputer sabuka lesigadla nayisaqala icomputer phela bekunalomgqomo lomkhulu bese kuba nalokunye lapha eceleni niyalo kungaka kuphelele konke enthina nakufika icomputer besicabanga nje ukuthi ngiloku type icomputer ngena la khathi ngala kunabo bathi ngi-IT sebakhuluma ngako konke kodwa nathi ungena la khathi kune administration
ungena ngala kunaloko khona la computer nelikhaya ke linjalo bantu abakethu. So lenguphethe namhla kukhuluma ngakho kukhuluma ngelikhaya eliphilile etikhatsini tanamuhla. Ngawukhuluma ngesiswati. Amen. Kodwa le projector la kutaba ngesingisi so kungakuhluphi lo ngibhale ngesingisi ngoba mina ngidabe ngikhuluma ngani manje. Aha, lapha nje ngentela labasheshe bakhona bafuna ukubhala ngabe ngibahumshela. So healthy marriage in the 21st century. And umbhalo lesitawusebenzisa incwadi yaphethwe yokuqala. Sahluko sesithathu liverse leqala neliverse lesikhombisa. Lo mathebula lebe ngimintroduce ke nangi so ukhona. Angimathi bekala nje ngoba bekala nje iBhayibheli. Praise the Lord. Ngifisa lokuthi sigijime ngidawufundisa lo 45 minutes which is now 3:45 up to 4:30. Bese 5 to 10 minutes nginika sithuba sekungibuta. Kodwa ningangibuthi into lengaka ngidabe ngaka ikhuluma. Ningibute kuloku lengidabe ngikukhulumile ngoba nangibuta lengakakhulumi dakwenza silokunye kufuna kube sifundo ngekwakho. So hayi ukuthi ngiyabaleka ngendiwa ngiloko ukuthi ngifuna ukuthi sikhulume into letawusisita. Ngivama kusho ke nangifundisako ukuthi mina nangifundisa abantu abasekhaya angifundiseli ukucover isyllabus. Ngifundisela ukuthi sikube khona inguquko. So kungako nje anginawujaka noma nangakukhombisa lele nkulungisile ukuthi ngilokukhuluma la. Indzaba elanga lonke. Kodwa anginawujaka kuqedza kona. Lokhu kunye noma kubile sitakukhuluma. Ngiyamthandaza empeleni ngithandazile. I have prayed about this not only today nasemalangeni ladlulile ngamcela uNkulunkulu. uNkulunkulu angameza ke kuseni ngisathandaza. Wanginika nje ligama angathi noma la lesondweni. Kwavuka nje ligama nakudzabuka kusa la enabler noma sengithandaza ngathandaza ngaleligama la enabler. Good God is enabling God. You know, so I believe by his grace ngekwemsa wakhe ukuthi kunye kubili kutakukusita kuphela na utangilalela kahle. Amen. Ngiyacela ke bantu abakethu siwafunze lama verse. Phethu weqala sahluko sesithathu verse 1 na verse 7. Hayi verse 1 kuya ku7. Ngicela siuvele mehloko. Mabili ama verse sitawafunza. Amen. Umfundisi kungitshele ukuthi bakhona labasha njengoba asaba introduce. Ngidawe ndlula ngala ngakubo but ngifuna silifunze leli verse. Praise the Lord. Angithi indlela endlula ngakuphi manje? Ngasekhaya. So ngidawe ndlula ngala kulabani labasha. Nangendlula kubantu labasha mhlamba ngivele nje ngikwende nyalo ungabe solo ngibambelela. Ngilosi nangijamba ngijamba esiphelana. Bantu abasha nikhona kodwa? Ngisho bantu labasha mne bakhona? Nikhona la? Nikhona Mbamba? Nikhona sibili? All right. Nangabe nikhona ke bantu labasha. Kini ngicela kusho ukuthi msudlala ngebusha bakho. Noma uyintombi noma umfana. Futhi ke ngicela ukuqondisa nako. Kuyavama nakukhulunywa ngabantu labasha kukhulunywe kwangathi lobubi bekulala sikhathi singakefiki bubi kakhulu kulomsikati. Ngicela ukukutshela bubi kubo bonke. Akunandzaba ngokuthi wena uqabanga ukuthi butaba kubi la kuwe ngoba utawemithi. Nasingaqathanisa ngekuba sound. Wena umuntu lomduna wena mfana ngamanye amagama na uhamba ulala pam uphele amandla lotawadzinga elikusaseni lakho.
ungayi nje wena ngekuthi kude lokutalako ngamanye amagama nangikhuluma ngekutala ukuthi wena ukhukhuma ngasisu sibe ngaka lona utawe mitha khukhuma ngesisu sibe lapha vele iminyama neyathi masiminyama phela sengimtsala ngiyadati letinto futhi ke letinyeta khona ngisagegi nalokuthi khuluma niyangiva bazalwane kuvela iminyama kuvele lokwa emabele bhaqa kubele ubenze uqabanga ukuthi wena wo but nangabe lo ntombatana lomsikati utela umntwana noma munye noma babili uma ngasinto yaganza sayila lokulala uba ngqonywana yena in terms ngekuba sound ngelikusasa kunawe namfana nomungaka khukhuma ngesisu lokuhamba nje ukudala uphele emandla uyathi soyawushada una 30 weminyaka ube lijodi 30 years umncane awuna shukela awuna BP awuna kodwa nje soyingiki aba bathi umntwana abantu yagicita akubonakala noma lishona endasi noma lishona enhla nizangiva bazalwane so ungaqabanga nje wena uthi hawu mina ngemithi okwazi ngibengcembende ikhona ieffect niyangiva bafana so ziphu ngqi ngahlala edulo amen now kunetinto ke leti 4 or 5 ngidakubalela tona ngedlule msoyiteka indzaba yekuyeqansini nendzaba yekugana ungakabi matured ngamanye amagama ungakakhuli siyajabula nje senasenibona la nigitsagitsa kumnanzi nihlabelela kumna siyabusiseka but ngicela kunjela abantu abasha labaholi bena ababuki nje kunibona nijayiva la inhlitho yabo inemthandazo lomunye abawusho lakini leminya lemthandazo abasayithandaza ngifuna ukuve kahle leminya lemthandazo abasayithandaza sebayikhuluma njoba nimva nje mahlalela usinakala akhuluma uthi ke kujabula uthi umngami isayine eguga ke le ngoba lapha ebutsaleni I'm serious kukhona imthandazo sine sesingasayithandazi sesiyayikhuluma and that's how we pray so nasinibona nje lila siyayikhuluma lento ezisiqabanga asisameli kuyaguqa sithi ngosi hambelana ngindombatana hambelana nja siyayikhuluma lenye sikhuluma la enhlitweni and kulokunye futhi hayi ngelishwa sesiqabanga ngalomlomo lesiqabanga ko siyakhuluma because bugala sifiso sethu kwekuthi lenkonzo lefana nale iye ngekwanza yenze ngemakhaya laphilile lanjani manje lamakhaya laphilile lalela bazalwane laba be science bafike babala tinto tabang 5 ngiyabona sekwakhula nyalo seningangisita nini lenifunza namhla ngalakhabo science ngase kwakhula kodwa kubo 6 or 7 le tim lokuthi mbawu tendo lephilako amen so ungayiteki indzaba yakuthatha umfati nekuyothatha indoda ungaconfuse ngilamagama lengwasebenzisa ukuthi ngale esindvini munye lothathako ngala siyathathana ngoba siyavumelana thina kepha ngekurecognize si recognize konke nomthethe noma nthethene ngithi kuyafanana you are home sibheke ukuthi lelikhaya aliphile
lalela ke bazalwane alinoma liphile nje litawuphila one because kwakhona la kuthathaneni kube khona indlela lephilako lelandzelwako uyabona ukuthi kufuna ukuthi nalendlela lelandzelako iphile nalendo itowuphila awunawumane wende tindo sinoma kanjani bese uhopa wethemba ukuthi kutawuphila kanza kukaphili kwasekuqaleni bese kuthi wena leso ukhona emkhathini wethu bakutekile bakumukulile bakuthatha ama2 feet bakwende ini sele uthandaza uqela umusa ngoba uNkulunkulu is a forgiving God but we don't give you a guarantee amen kuthi uNkulunkulu akakwendela umusa nangabe use kunengoma senazali ngathi noma ngiyathi ke nasemanzini abila nasemanzini abilayo ngiyakuhlala ngingedwa ngilindele uJesu nasemanzini abilayo nakwendekile wakhanda sewusemantini labilako mcele uNkulunkulu mthandaze uNkulunkulu he's a gracious God angakuphe amandla uphile kuleso simo ngithini ke kubantu abasha ngithi you need to be matured kungkhani utawukhulumisa intombazana na umfana you need to be matured kuvuma umlomduna hallo nguphi ke lapha ufuna matured khona yenkosi yami yini wasindakena ngikhulumela abantu abasha amahlalela kodwa bamba la one you must be matured spiritually phela lapha sendlini ekholwa la niyangiva bazalwane you must be matured how spiritually nangakabi matured spirit lalela la likhaya liyabida now ungakakhuli spiritual you will mess up so ukhule spiritual but awusale banichazela ke bomahlalela nabomdluli 2 kufuna ube matured mentally leni likhaya libita kuqabanga lidinga ingqondo lehlutile afuna ingqondo ibe indengane jelina custard wengqondo akathingeke emshadweni you must be matured kuyaqatshangwa sendani siyenda njani so be matured mentally hluta la kungako nje likhaya alisilo lebafana nemantombazana lebani lasebahlutile la kusho verse lento ngikhulumako na ufunda incwadi yemaHebheru sahluko 5 emavesi eqina nisangeva bazalwane so la hluta enhloko ngoba kuyaqatshangwa la ngithe ke isikhathi sekunitshela siqatshangwa ini ngiyanitshela nje number 3 kufuna ukhule emotionally nikhona bazalwane ukhule emotional asifuni ukukhala umntwana ukhala umfati ukhala nendoda kanze ngibalo tawulamla lomunye so emotionally you must be stable and those things don't come by easy lalela ngokutshela statement sitakubusisa nganye la knowledge does not come by etching knowledge comes by learning nangwakathi fundzile tinto ungaqabanga ukuthi ngoba sewuneminyaka leminengi so uyathi awathi ungilomdzala longathi matured emotionally nisangifa bazalwane that was number 3 4 ube matured physically nikhona bazalwane ube matured physically wangitshela nje wena nemaphethu sathengelwa ungitshela ukuthi ube matured physically laba be science ke basitshele ukuthi now una 18
usuke qisho be right ngiko nje emthethweni welive uthi ngiconsent kodwa wafika ku 21 wedlula lapha so unga decide on your own without the involvement of parents thineke siyesaba ukuthi uye ngekuthi wena so una 21 ngoba silumbi leso bese uthi wena so tawusayina tinto nje batali bakho bangathi na umlomusha ngifuna ukubambe lo sibusiso semtalo wakho yasitsinga noma uyihlo unatha akhohleshe ligama lakhe lesibusiso akusiyimali atakuniketa yona ligama litalikhuluma eti kwakho because of the position yakhe uthola isibusiso mfundisi usatha uplo ngelalela ndokutshela ngiyaqaphunela lapha embhalweni Isaac uthi ku-Esau mfana wami sengikhulile futhi nemehlo akasabona emalanga ami kuhamba asefikile oh ntombi yakwemukela praise the Lord hamba ungifunele silovele ngidodla bese ngiyakubusisa unina wabo uva mkhulu ukhuluma nendodzana uthi hey nali lithuba lamazulu nakaphuma Esau bamba Jacob buyela mfana wami uyathi mina ngiyakuthanda ngifuna kwendela into lenkulu ngivile uyihlo athi gijimba izinyane la sidalithi ngimphekele ngendlela lethandwa ngoba umfati lo yadika indoda yakhe uyathi uthi Tanzania uyangimangalisa nje wena umfati kodwa wathi indoda yakhe Tanzania angishiye lapha ngetelileti nisekhona bazalwane uthi ke Jacob emake umsungihlolela ufuna ukungilisa tika phela baba utawukhuluma nakeva nje ukuthi angisuye ithi guqukule enhlitiyo akhulume ethi iqalekiso bese ngiphila impilo yami ngisethi qala uthi ungahlupheki shiyele kimi uthi Jacob emake phela kunemehluko emkhathini wami na Esau dathatha nibahlata Esau ngembathise tona nakathi usonzela utawunuka Esau yemake hakunemehluko phakathi kwami nemnaketho umnaketho unethi boya mina engithi hey wena sinikiniki lalela leni kushoko singabulala lembuti sitawugoqoda lapha na umfana uyathamba nembala wenda njalo lo mfana nake fika lapha uthi yakhuluma lelivi ngathi ufuna kumbetray uthi yini ngasi lelivi la Jacob hayi ngimi babe Esau pho masinyane uyithethe phi le nyamatana ikushothi nje inkosi ngendela umusa awusonzele mfana wami nembala nakaphakamisa emakhwapha thaphu alikawashwa phela le nibahla ta Esau ho abe convinced awusonzele mfana wami athi uyambamba akhanda athi unina umgoqothe lapha emkhonweni ngesikhumba hayi shothi nguwe so uyakhuluma bamba azange afaka isandla ekhikhini niyangiva yabazalwane azange afaka isandla ekhikhini azange amnike ibhula sebhange wakhuluma uyihlo nenyoko na umuntu omusha ngaqala umethelele noma ngabe sokhuluma igama lelihliphithi inhlitiyo ngoba bakhona bomake labakhuluma emagama lahliphitha inhlitiyo tebantwana kodwa noma ngaseyihliphikile hayi ahandi khathala basaya hayibo bazalwane ngwendeka ngikhuluma nawe wena sowenzile ekhaya kinawuyi wathi shila sinyoko wakukhuba unyoko wakulimada ndokwelapha namhla khumbula ekhaya uma ufuna sibusiso khumbula ekhaya kuthi akakufundisanga uyihlo azange khiphe nje indibilishi ukubona naso graduate university
What, this is my daughter. Funa kumeceleni kwakho ashuthe nawe. Lalela. Ngibelekisa inhliziyo mntana sekhaya. Nafuna kuphumelela. Ngibelekisa inhliziyo. Hawu, amen. Niyangiva yini bazalwane? Nkosi yami solo ngomahlala nginganga ndakhuluma nabantu abasha ngigcinela. Solo ngikhuluma nabantu abasha njalo. Amen. Kunake lokho kutakusida. So mature physically. Kwegcina ke kwesihlanu. Khona ngindawo uzobela kiko la kubantu abasha. Grow financially. Be matured financially. Now, ngicela ukuchaza lo. Na kube bengidakubeka kahle, bengidawuthi be financial stable. Kuba financial stable can come in different ways. Ngwendeka ukhanda uyasebenza. Kanti ngendeka ukhanda wenda nalwimi leselikhamke nalo uyahustlish. Hey ngoba sis. But listen, akusiwo ema-1,000 landi uphumelele. Ngoba ne constant income, noma ngabe ngi-50 emalangeni, noma ngabe ngi-100 emalangeni. Yaba consistent, noma ke yaba constant le mali ayitholakho. Uyakhona kuyibudgetela. Ningangiyenge ngithi ningoba lapha emakhaya. Kuyafana. Yonke into namhla yathenga. Namhla yonke into yathenga. Thina sikhulela igwava lingathenga. Sikhulela igusha lingathenga. Sikhule sineqhuqhuza ungena esimini ukhelele inquthe lento. Hambe uyopheka. Nyalo almost everything. Yenkosi yami kuya ngaphandle. Uyabhadala. Ngicela thatha kuyelela inyeke ngedulo. Senikuvile lokusihlanu. Aha, naku ke lengifuna bese kunaka kakhulu futhi. Ungamsomi intombatana ngoba uqabanga ukuthi uyamthanza. Ungamgana umfana ngoba uqabanga ukuthi wena njani manje. Yo. Yabanzima ke le. Ngeke ngathi ngibuke amanothama 2011 akhanza ngibhalele into lengitshela ngayo. I have discovered ukuthi now tawusoma nomugane first and foremost ikakhulu kathi namuhla uyakholwa yini lo muntu. Yo. Ungayi ngothi uyamthanza yini. Uyakholwa yini. Le ntombatana nathi ayisoma iyakholwa yini. Lo mfana lo ngisomako uyakholwa yini. Ngoba nakangakholwa forget it. Noma ungevu ngathi ngase umbambile. Uthi Kentucky yakho. iCadbury yakho. Shh. Uyakholwa yini. Nginanitshela bazalwane kube ngiyabhala ngase ngibhalile incwadi. Lalela. In my counseling sessions, I have discovered a lot of things. Mambala. Uma lo muntu angakholwa noma asagilatika, we have nothing to appeal to. Nakangakholwa. Wona ungacabanga ukuthi indoda undayibeka la. Usitayibamba ngelikuku. Khohlwa. Hello? Ungacabanga utayibamba ngelikuku, I'm telling you. Phase emthundwelanga ukuthi into lengatsinani. Nelikuku lakho litamtsina. Hello? Umusha. Khohlwa angikhathalunga. Kunetindo emhlabeni letiphakanyisiwe letibekwe tu. Nyalo nje isex is number 1 emhlabeni. Kude longatsinani. Under the sun.
noma ungambona shange tithu ungathi utawusika liyadi ngisi number 1 yini bandabasha ngishela nini naniboma into okhokhela abantu abenile emakhaya yini into yokuqala kukholwa uyakholwa yini bomake nisisite gogo jele Thengigogo bani lo moya Khumalo oh nisekhona ningasanganiswa ngemaphepha bheki umntwana agiletika nje uyantshintsha namhla gqokela ibhluku lelimnyama namhla ugqokela elimhlophe sasigqokela elibo ugibe nje wena athi iphepha bheki enda njani manje uyakholwa na ngoba noma ngabe sowuwile sitawuncenga kulokukholwa kwakhe simbuye nakangakholwa sitakhuluma naye nakangakholwa sitawu aphila kuphi ngoba indoda naseyigcwele sofa ngeke uyente lutho nangiva bazalwane kaba bathi ngikhuluma nawe ikubuke igcwele sofa isentli ngeke uyente lutho oh bathi hey phela mina angitelanga ubale yonke into longothi icabange hey asuke nje akubuke awuboni ngani wena ukuthi kuwabuke sivalo selikhabethe lapha ekhishi yesu wabani ubonile nisi ukuthi sivalo se oh ngicela silungise phela noma lithonsi endlini nakulonyaka lo ukhuluma ngalelo thonsi kana semnyaka lo phelile bokhuluma ngalelo thonsi nakulo yamnyaka lo bokhuluma ngalelo thonsi indoda ke leyo lento nje labo baba ungacabanga ukuthi lukhulu ngoyo kuphela nemfathi angenapha kusofa kude longamenda kona kungakho uyakholwa na msu entertain umuntu akusome kanti uyambona akakholwa niyawunjinjiselana tinombolo nika nathi noma uyamata akakholwa lokwathi ukuthi usebenza kuphi kodwa uyamata akakholwa nokutshela angakuthanza akukhe phasi akuthande mfaka na ufuna kudla phela ufuna ukudla lekona and angakudla nje kokuqala igraph iyaqala ithi kwesibili kwesithathu kwesine soyichaphisa so akusekude sweet sekusingilibathisa umlomo mangivana benkono kodwa niyangive bazalwane uyabona kukhona umuntu khandi noma senkonze noma ngikhona sekude lokusweet ulibathisa umlomo haleluya so ngithi ke number 1 buka unjani manje kwesibili ke ngikhanda uqhamuka ke vele ngiyamthanda nangathiwa nje indoda yami nangathiwa umfati wami ngajabula kwamba nalomlo noma nelibatha ngajabula ngamba nelibatha
Stasi sihamba babutha TV yonke lendlela tubuyisana. Ngiyamtsanza yini. Angithabe soyatikalela ke la. Nikhona abazalwane. Soyatikalela ke la. Vele ngiyamtsanza. Uyawamitha yini ma basic needs. Hayi onke. Hayi ma needs akho onke, but ma basic needs. Uyawamitha nema basic needs. So ubuka lapho. Ubuza nema menace ekhuluma nawo. Uyawamitha yini ma basic needs am. Khona lo hlobo thathu liyakusoma kulesi sikhathi luhle ligcoka kahle manje akakwathi khuluma uyafata nje nakwendekile wamkhanza adla uthi adla abe aphanete inyoni kola asadla Ise number zalwane yes uyakumitha lo kwegcina ke nawuqabanga ngaye umkhumbula uva unako wena ukuthula noma ushala uvalo ngifuna ukubambeka lokho ngoba kubili khona la kuthula nginako yini ngaye noma ushala uvalo nawunako ukuthula go ahead kodwa nawushala uvalo khwesha kanzi ngala nawumqabanga unako yini ukuthula noma ufuthumela ngumtimba ngoba nawufuthumela ngumtimba baleka kodwa nawu nekuthula qhubeka cela kodlula abantu abasha ningamnika Jesu utandla Thithi ngaqhaza kweletindo siyaqhaza kanye la asihambe sevesini nani indawo ungena la kodwa senginikedile kwenu sendawo ungashela la ngoba senikhulile asihambeni ke kulama verse ngicela sifunze ngeSiswati ke abantu abakethu lawa abhalwe ngesilumbi ngicela sifunde ngeSiswati sifunze kwanyalo sitawufunda lo verse 1 kuphela quarter past sekusele kora 15 minutes verse 1 First Peter 3 verse 1 ngalokufanako ke bambani ngalonjani ngalokufanako fuqhubeka nani bafati sobelane madoda yema ke kuze kuthi nakukhona emadoda langalikholwa livi nawo azuzeke ngaphandle kwenkulumo azuzwe inqobeko yebafati bawo amen angathi sitawuthini ke mahlalela ngoba ungathi ngangegcina la ngoba ngingakhuluma nento ngiyikhuluma dawushinga Mbabane emakhaya angathi nginde njani ngoba lesikhathi lenginaso sithi angikhulume nakhona nginawucetha but nje ngakhuluma le yabo make ngiqine lapho inkosi yami bathi bekutelo baba waseMbabane na asale emakhaya ahliphikile amen mhlamba ngithi chwa ngathi ngidawukhona yini amen ngiyacela abantu abakethu ngokuthi ke siyavumelana nani noma sivumelani kusasinza bayami ngibantshela leqiniso asiphindele le verse phenza ngalokufana ke nako ubambe lapho nani bobani manje khona lesingathi landlini ingumfati ikhona khona lesingathi nje umfati landlini hey asesambeni thobelane emadoda hayi babe kuze kuthi nakukhona emadoda langalikholwa livi
nawo azuzeke ngaphandle kwenkulumo azuzwe intobeko ebafati babo. Siyabonga Mathebula. Angideclare nako. Bakhona bomake. Those things bakhona bomake sesizulu. Bakhona nebafati la. Bakhona nabantu abasikati la. Bakhona. Nange kumyalo lovela esikhulwini. Niyawathi umyalo lovela esikhulwini. Khawula namhla uthi 4. Bomake. Khawula namhla uthi 4. Kuvula livesi. Ulivulela indoda yakho. Yabona iswadudu. Lo singavali la khadi indoda ingahambi kahle. Ngilothi awuMathi Mateyu 5 verse number 2. Khawula namuhla. Uthini manje? LiBhayibheli lemfati. Incwadi yemfati. Sahluko semfati. Livesi lemfati. Ingambo. Ingambo. Kusho mina. Ophinza futhi. Angiseni ngokuchazela wena mina. Ngalokufana nako. Nani bafati. Thobelani emadoda enu. Kuze kuthi nakukhona indoda lengakholwa. Nayo le ndoda izuzeke ngaphandle kokuyimisela litimbi lapho uyishumayele. Azuzwe intobeko ebafati babo. Zuzwe intobeko. Nalita uphila ekhaya. Funa umfati athathe indzawo yakhe. Lando ntshela. Nine bethi nihlangana. Hallo? Nine bani manje? Kugcineni le nhlanganweni. Kuma ntshele emadoda la. Hallo? Kutshele emadoda kuphi manje? Kugcineni khona le. Sefika la. Kunemthetho wakhona. Na umfundza lencwadi nginika homework. Fundza le incwadi ya Peter leqala 5 chapters. Kuthiwa sisive lesiluhlanga. Sisive lesikhethiwe. Sibupriest bobukhosi. Sehlukile thina bazalwane. Bangaphakamisa labanye angithi nake neva emlandweni ukuthi bafati bake bafika bathi kungaba lihlazo ukukhanza lokholwako naye asikwendi thina anginontshela angithi nabathi nalabathi it's an embarrassment ukukhanza umzalwane alapho kukhuluma liqiniso no problem but kwenta njalo kanjalo lalela ubuya uplo kanjalo na ungafunda sahluko sokuqala nesahluko sesibili utamkhanza phethu ayala kuthi akuthotshelwe baphathi so itekile lenzaba yekuthobela baphathi bahole so uthi ke kanjalo nani bafati thobelani emadoda enu kuze kuthi nakhona indoda lengakholwa iphendulwe yinkambo kuthobeka kwemfati wayo sengizama ke improvise manje nikhona bazalwane amen inginga lesinayo namhla nasivuka boma ke semsebentini
Sifike siyengane nabangani bethu lemsebenzini. Siyengane nema colleagues. Lando nje. Ngake ngasukela ngilomnye makhe. Wafika wasemfundisi. Ngitsinga lusito. Ngathi ke mnelwani makhe. Wathi uyathi lemsebenzini besiqoqa. Bathi kuna round 1. Bathi ke nathole round 1 tholile nje. Kodwa wafika ku round 2. Hayi, bunanzi bakhona na round 3. Ngambuka lo makhe. Ngase ngiyambuta. Hey makhe. Washada nini washo? Bantwana bangakho washo. Ngathi ke ikhona inkinga lekakho. Wathi kude. Ngathi hey makhe ngicela ukhohle ngabo round. Biyela kakho yophila nendoda yakho ngendlela yena. Ngoba siyaqoqa lemsebenzini bengisena sport besise Jos besise Cape Town besise Thekwini besise Mozambique. So ungena nawe uyalobika ufuna into lengekho la line yakho ngoba uvela abanye bakhuluma ngayo. Hey wena ushade kunanga awukashadi kulaba. Nangifa bazalwane. Ushade kunanga awukashadi kulaba. Mina ngathi nje ngazwende njani. Asilingisela amanye amadoda. Lolotha ngwalingise wakhanzaphi? Lolotha ngwalingise. Wakhanzaphi? Emadoda asibili so uyabala. Hey wena la khaya ngithi nawe sokulandzela abantu abethu. Ngisungishela ngalama emadoda. Thule ngonzwe. Ngisangithandza abazalwane. Thobela indoda yakho. Ungayivuleli livesi. Thobela indoda yakho. Lalela. Lendzaba letekwa ngiphethula. Inelimuva. Lelimuva lifake ekhatsi ukuthi kunebuve bebuGreek. Kunebuve bebuRoma. Kunebuve ngibale buGreek nebuRoma nebuJuda. Kunendlela baba common ngayo laba. Ku ancient civilization. Lokwa common kwekuthi umfati abe nothing. Umfati was considered as a thing. THING. Umfati abe property yendoda bambake. To know little, to walk little and talk little. Wena boba impahla yasendlini. Ngiyakubona lokho. Kodwa livangeli afike lasithi hahla. Hayibo, akusiyo ithing. This is a person. Nikhona bazalwane. Bamba lapha ke mzalwane. Hey, ngicela awuhamba hambe. All right. Ngilele ngisanza ukuthinza lokho. Qhubeka. All right. Nakafika Petro uadvisor ukuthi na uthi uyefika wena ungumzalwane noma kufika livangeli liyamthatha make mdlule ngikuhloniphe sonto liyamthatha make mdlule uyakholwa uyasala lo into leya ifika ibe madima ukuthi nakukholwe lo
udosa lo nebantwana bayinkonzweni kodwa kwakholwa lo akakwathi kudosa lo nebantwana namba zalwana kwakholwa lo zonke ziyalandela kodwa kwakholwa lo iyasala nguzumalanga nelipipilayo so kube struggle le struggle sibangwa ukuthi ufuna kuyenkonzweni lo inkozimalanga ayifuni kanzi kukholwa kwalo kuze kukhule ngilokuthi abe kuphi manje abe senkonzweni sewungathi kufuna lo avukele lo iqhamuka lapho lenkulumo nikhona bazalwane so ungathi lo kufuna avukele uthi ke Peter hayi ayihambi lapho thobela indoda yakho kuze nendoda lengakholwa ngenkambo yakho ngoba khona nje mina ngibambe ngihlale la ngingayinkonzweni ngiphekelele hedeni leli bathi ngikunto esihogo uthini ukhuluma ngabani ngoba lo ingosi yakho nikhona bazalwane that's where this whole thing comes from msumvukela ngalokuthini sengakholwa msumvukela bese wena uva ngase ungetulo ngoba seyakholwa so uvungathi wena ungamtshela awuyitshela indoda awuyitshela indoda phela ngitole thina letlahle khole bazalwane kungathi akusevakala ngicela kujamba ke abantu abasekhaya ngoba naku sengifuna kuzama ukubalance le equation uthi ke don't leave nangabe nje lapho nendoda ayikholwa ungayishiya indoda yakho ningamanene ehlukaniswe ukuthi yena uthi ningathina ukuhlala nemzalwane ahambe ngilapho bafakazelana na Paula ke kuloko nawufunza la ngisenawufunza ke ndabhala nje past late verse eyaqala aba Second sahluko 7 verse 13 verse 16 utayikhanza lenza abale ngikhuluma ifakazelana nale amen phinde sijamba sibila man biyangathula lapha she should not preach or argue with her husband on faith matters she should not insist lapha esilungwini kunemagama langi2 kukhona ku-insister kukhona ku-assister as a woman you should assist your husband don't insist usite mahlalela funa igama lethi ngcwe lesiswati nasikhuluma nge-insister sisho ukuthi uyaphikelela endweni loyishoko lofuna endeke angijiki awuyiphekehli indoda amen awendi njani ndoda manje awuyiphekehli angilonisita nawe nawe iphekehli indoda uqedza lengabo ngawe kodwa uyalifuna likuke mana kanali akalifuni la kuwe ngoba inhlitho yakhe ibheke phansi ngawe engayikhuluma lento nisekhona bazalwane iyalifuna likuke mana ayilifuni kuwe ngoba inhlitho yakhe ibheke phansi ngabani manje ngoba uyayiphekelela don't do it tshela makhelwane don't do it
Praise the Lord. She should be a good wife. She should capitalize on silent preaching of loveliness of her life. Finish. Uqhamuka lapho eyithobela. Oh. Uqhamuka lapho usha smile. Emanda bakethu. Kuphela lesikhathi bezivuma Nkosi yami besitawuthi nje. Umfati ayinake into zakhe. Uyinake ngekudla nje. Ngani bazalwane manje? Ngekudla nje. Uyinake ngekudla. Buyise kudla loku right. Ungabuyisi lokudla lokusenkwa emafutheni. Ngoba bo BP batawushona etu. Tinduku diwabalale. Hallelujah. Kudla loku right. Kudla ngitsite kudla bazalwane. Uyenake ngokwempatha. Into zakho ingambathi tinto ungathi memlonyeni ngomo. Ukhona njengemfati. Wedlula uyinikele likuke. Mina ngiyamangala. Mazivela waletha lona la. So ileshenelani manje? Sefuna uthola mzukwana kukhanuka wena. Mzukwana ungakhani okwena nikisi. Waletha lona mazivelela. Awulethanga lona wena. Awulethanga lona wena. Nikhuluma nani mina? Awulethanga lona wena. Walethani ke la? Inike. Noma ilidla ngayiphi indlela. Phela ngiyathi niyakhuluma. Angithi niyakhuluma. Nisangiva bazalwane. Kuthule enkonzweni. Hallelujah. Cela kwendlula ke. Timbawu takhona nje letinye takhona nathi submissive. Hayi. Qhubeka. Hayi. Qhubeka. Hayi, angimela lapha. Khuluma namadoda. Fundza verse number 7. Verse 7. Khululekani bomake bese niminyile. Sengedlulile kini. Alokufana nawo nani? Mathosa. Hlalisanani kahle nebafati benu. Oh. Nathi ukuthi umuntu lomsikati unjengesitsha lesibuthakathaka. Nibahloniphe. Ngobe batindlalifa temusa wekuphila kanye nami. Lokhu nikwende khona ingetiuvimbeleka imithandazo yenu. Asambeni kanye asibiyele emathebula. Ngingale silibambe leli verse. Angithi nivile lapha kuthiwa bafati ngalokunjalo. Ngalokufana nawo. Ngalokufana nako nani? Ngalokufana nako nani bobani manje? Madoda. Kondo lekhona la ndlile singathi indoda. Hallelujah. Qhubeka. Hlalisanani kahle nebafati. Yenda njani manje na? Hlalisanani njani manje? Nabo bani kodwa? Esuku inzalo. Angizuhlalisene nani umfati. Kodwa hlalisana naye ngalonjani manje? Kahle. Uyathi lo kahle akahunjwa nguwe. Uhunjwa nguye. Praise the Lord. Lo kahle akahunjwa nguwe. Uhunyishwa ngubani manje? Ngamanye amagama afuna uvela kuye. Kuthi kukahle yini? Kungasuki wena uthi hayi mina ngitibambe kahle. Van la kuye. Kuthi kukahle yini? Usakona madoda. Nenje ngemangala. Hlala phansi mthabo. Nenje ngemangala. Lo mfati ufunani? Ngoba ngiyamondla.
Now to figure lapho khanza kunesaka lempuphu. Nesaka lemazambane. Sala matamatisi na anyanisi kuphelele. Sekunesikadla sekabishi. Uyamangala ke manje. Ufuna lo muntu ngoba nakudla khona. Hey. Yendoda. Buta la kuye. Ngahle inlo. Kuthula nkonzo yeni. Buta la kuye ngahle inlo. Usho lomunye ubeke lamasaka lengikhuluma ngawo nje yena akahlala. Ubuya ngekutawulala. Nakhona lokubuya tawulala yathi ngitsiniwe man. Inguluphi. Excel lokakulu ukuthi ngilogwaja uthungwada dinje. Na kuyasho noma vuka vunula. Na kuyasho ayihlale indoda lakhaya. Hayi mina umfathi wami ngiyamnaka. Noma wafika nje ekhawuta khanza saka lamazambane nembuphu kumina. Weta kula masaka. Noma weta kuwe. Ubhizi uyathi naqala iTV la kangwani iqalela kubo 70 something. I think between 7 like was 78 I think. Labathanza iChiefs nePirates bebahamba boshona eJozi. Bobukela. iTechnology say advanced. iChiefs say la sitting room ngakho. Kodwa still uyaphuma wena. Uyobukela iTV nalabanye somewhere. Esikhundleni ngabe nihleti nalodalo wakho nibuka le Chiefs kanye kanye. Naye noma bekangayithandi iChiefs asayithandi. Nangabe bangayithandi iPirates asayithandi. Afevele club yalakhaya. Pho utakukhanza phi? Utakukhanza phi? Ushiyele lamasaka emile uhambile wena. Kunjani mina sokungene nebalingani bakho seniyosa la. Uphekile yena bese la formula shisa umlilo aphekela wena. Na ubuyela awungiphe mandi. Awungiphe mandi. Wangizwesuthi. So uyayalata la nalokudla la kakuphekile awukuhle. Hayi ngidabe ngidle ma. Nase kunkusasa usafuna ibhadlela. Hlalisanani nabo kahle. Indoda ehlalisana kahle nemfathi wayo. Ayikhulume nalomfathi. Nawe nemaphupho washerishe naye. Angaboni njengebantu sebaletha tingomo awuthathi nengomo tondani. Titsengwe phi noma tibhukiwe noma ifurniture kahla. How? Talk. Loku akuhluko kokudla kuphela. Ngokhuluma. Khuluma. Angaboni sekungena imoto lapha selethi furniture iyaflathela. Akathi noma ibhukiwe noma ithekiwe noma kunjani. Bobabe vula umlomo ukhulume. Bobabe vula umlomo ukhulume. Nisekhona ngozweni. Vula umlomo khuluma. Fonza. Nathi kuthi umuntu lomsikati unjengesitsha lesibuthakathaka. Unjengesitsha lesibuthakathaka. Yes. Sime lapha. Unjengesitsha lesibuthakathaka. Now, into ngesilumba sibeke sithi fragile. Niyathi masindo le fragile. Now, into le fragile akushiwo ukuthi ayiphathwa. Kuthule nkonzweni. Into ingaba fragile akushiwo ukuthi ayiphathwa, kuthiwa ayinakekelwe. Ndabathini labantu abavele lethi nolethi tiyafana. Fragile. Handle, but handle with care. Why?
because i-capability emkhathini wemuntu wesifazane newesilisa, wesifazana angashaywa timo athi bhala ka phasi kulukhuni kumphakamisa. Very difficult. Ungabeka umuntu wesifazana depressed, ubeka umuntu omduna depressed, bangathola information labantu abavame ukurespond ngalokufana nakho. Lo mduna uyasukuma uyaqinisela, wesifazana it takes time. Awuboni ngani ukuthi nomfuna kumnyikanyika nithi nikhona la kodwa nojika kamanzini kanti nitakhona la etimbutini. Nisangeva bazalwane? Hello. Fragile. Handle with care. Okushothi thina emadwasa nasinale amakhaya aphile. We need to learn to handle our wives with care. Usuhle thina nje umbone sa moti. Hawo. La sel baba fati batumi nyama. La sel baba fati batumi nyama sekwende njani manje? Li sivuke libalele. La sel yambonya nje from nowhere. Sekwende njani? Nikhona bazalwane? Hawo. Sase sithole mathethi mbungane asikaliva liduma kusekwende njani? Handle them with care. And kuthathe lokho kwesemahlombe akho njengendoda. Lesinete timo uthi uyatibona kahle ufuna ukukhipha emodini. Ufuna bese uyahlakanipha nami sekufuna ngibe off njengaye u-off. Angivumi ukuba off. Angakhe simo lesitamjubela le abuye elayinini siqhubeke nempilo. Ngaphandle kwalokho angakufaka umfati emsanganweni asale yena angakasangani. Uthi nase umakala akuhleke. Handle with care. Nisangeva bobaba. Bakhona bobaba basekhona masibambile. Handle with care. Umfati angayilethi pressure. Afune lokwa nalokwa. Nasa usenkli etikweletini abute wena bo ungabonini wena. Handle with care. Amen. What? Niyangeva bazalwane? Na uthola nje umfati longa time kahle. So ukhanza ukuthi okay. Uye kamakhelwane ukhanza bashintshe furniture. Ufuna nala khaya ishintshe. Tibalwa tivuma. Ubaba uyabuka ubona lalaba sebenza naye nalaba sebenza kuphi bomakhelwane mhlawumbe so ubona kufaka ifurniture lesha ukhanza kufaka ama tiles na ufuna ngene ama tiles kakhe. Nalapho you handle with care. Ungathethi yini yona le wena wabona lapha nje sekunje wabona lapha sekunje uyagwama angagwama tababa tsedudlu mzalwane kude lapha uthuthele umhlolo indoda yafuna sex angayithola kufa umuntu ngelishwa hayi ngenhlanhla lempi ngelishwa banqane bafati and I'm serious about this banqane bafati labati is seriousness ye sex drive yendoda
hey naze nathule. I'm telling you, bancane. Lo besolo ubhulabhula nje ushona leyo. Ufuna iseklo, mfuna ikuku lakhe, wena besolo nje ubamba iwashing, ubamba teacher lapha, ubamba ironing, uyafrefa lapha kufrefa khona. Enkosi yami. Akafuni mfrefo lo muntu. Ufuna wena. Buya la. Handle with care. Go back. Dibashoni. Ya. Nibe nejani manje na? Kodwa bobani ukukhulunywa ngabo la. Kuthiwa bahloniphe bobani. Bafati bahlonishwa bobabe. Bobabe bafati bendashana. Khona lapho sibuya khona nemngamo esihleli nje. Lo mzalwane osibhukela wathi asenambe noshaya umoya kancane nje nilale emalanga bembadlwana. Kanti kunendzaba lefansi ngicecele. Kulenye indzawo kunendoda. Yasho umfati esikhwahlande. Yabuya la yala kangwane. Lo mfati wangala. Umfati ugcina abuyile ayilandela indoda ithi uyafika lo mfati ukhanza nemntu esazana manje lo maka uyakakholwa ukhanza kuneyisedala nakuleli khaya lo isedala sonlandzela lo mfati ningalwe emakoti uthi lo maka I'm not a fighting type ngifuna nje apakishe indoda akaphuma hamba nayibuya le ndoda ngingakabuyi khona lapho siyashaya ishala lo mfati lo ithi wendani lapho ngoba ngivunga sosusa impi uthi ngisusa impi nabani mina sekhaya lamla ngikhanza umuntu osazana ngimtshela ngathi she should pack and go ingqondo yami idistage ukuthi iyacabanga le ndoda ukuthi ngathethisa lo mfati wayo imthethise ngesingani sayo iyacabanga le ndoda kube ngathethisa umfati wayo lemthethe official imthethise lesingane lo ngabe yena ugijima lapha ngemadolo uta la kunalo mfati khona aqolisa isintwana ukuthi ngiyaxolisa kungonakalele ahambise lo kunene asale nemfati wakhe aphinza amthethise ish ngivunga ukuthi ungamhlanganisa ngedingalo njengendwala manje umthi faqa boba asibahlonipheni bafati bethu msugiba uthi indoda wena kube sinelivile elikhulu umhloniphe umfati wakho umhloniphe ukhala umhloniphe umfati wakho uthukuthele phumla kakhulu maka umfati wenziwa njani hlonishwa umfati bahlonishwa umfati bazalwane bobaba asibahlonipheni bafati boma ke bahlabu babayende emaphutha nje bangikhulumile ngabo but kwakho kumhlonipha umfati nakubitha umguide but with respect hlonipha umfati ngilolo kulethwe elivangeli bazalwane lasikhipha ukuthi umfati esisodi inja nemfana inja nasezulwini abayi noma bangafa batawukudla Jordani bashaye bojekwa hayi evangelini basihlonipheni bafati bethu tawuphila ke likhaya umfati angabona isindoda yakhe yamhlonipha ngabe sinikiniki zemfati lesitawubehave otherwise angabona indoda yakhe imhlonipha kufuna naye kumthobise kakhulu
Qhubeka. Nibahloniphe ngoba bathi indlalifa temusa yokuphila kanye. Bayini bazalwane manje? Kude second class citizen. Futhi kude lo mncane kunalo ngiko we've tried to talk about this. Ekhaya siyafanana neti asilingani. That's the difference. Siyafanana, sakhiwe ngenyama inye, sakhiwe ngengati inye, neti asilingani kunetigaba la khaya. Ngonje mnebe ngitshela lapha benhlangano labanye ukuthi lenza abe gender based violence nanifuna kuyicetha. Asibile namaqinisweni. Kuthi indoza leva ukuthi isitulo siyasaho. Leta uhlala nje ithuli ibukele. Beke indoda esigabeni sayo. Beke umfati enzaweni yakhe. Lindlalifa kanye nawe. Amen. Now tabe ngilokuthi umfati ngumntwana, wamthathela umntwana. Ngone stocksini. Sort of. Ngone stocksini ngoba thatha umntwana wena. Wamthatha wanda umfati. Yafanana. Netigaba. Kune role yakho, kune role yakhe. Emadoda njalo la. Nisekhona bazalwane. Awuvetha emdluli. The man must be considerate. The man must be sensitive to the feelings of the wife. Hello? The man must be considerate. Kabangele umfati wakho. Amen. Kabangele umfati wakho. Ngani kwalawo mama enhleti nje. So uvukile yena. So ubambe lokho. Wabamba lokho. Wabamba lokho. Mina ngithi ngumnumzana ngilele. Wabamba lokho. Wabamba lokho. Nangala wabamba. Then the next thing ufuna yena. So tasoldzaka. Ngwata vele lumiyathi mi baba. Bongitshela nasucedzile hamba koloshe ngala. Nizangeva basalwane. Ukunikila akakali kodwa nje uyakolosha yena ngala. Phinza ucomplain yena lapha hayi. Angithi utsiniwe le strength is not there. Ngonje ngalela. Akuye nangemandla nangemnotho bantu abakethu. Kulesi sikhathi ngathi awuyekele kupheka namhla upheke. Ikakhulu kathi nisesibadala. Sekude bantwana. Laba bebantwana hayi kubekani mashana. Sitawufika lesensikhathi. Senesibadala cha awungapheki namhla. Uyathukuthuza nawe cha namhla kutawupheka mina. Nawe sitawupheka wena kusho siyawumisa athi mbilapho lapha estofini. Wahamba uyawuthenga lokukhala kamnanzi niyabe nihlala phansi niyahla noma nihamba niyawudla khona le. Amen. Uyamqabangela. Nikhona bazalwane. Hayi kuthi thatha uma nakuthi kwi lokho. Mina ngele kami ngihlenge khutha nje awuhlale phansi wena. Sisodwana na mate uhambile. Ahlala phansi. Awuna ugathula kusuka. Uye ngalosi umsebenzi ulambi kwakho. Kwaba nemsebenzi awuhlali phansi. Ngayela indlu futhi nemsebenzi wedla upheli. Umsebenzi wedla upheli. Hlale phansi nje. Uyasibona sibi nasiya. Asesihlale. Yes. Ebantu abakethu. Ngiyaniva nje indlela la. Asesihlale nasasibi nasiya. Bana babalekile lapha ngithi. Uyathi uthi ungangibuka usibone nesibadlo ongazange usibone na uganako. Ngoba siyabukana. Ungaziyoshela abantu hawu indoda yakho nesibati kuphi.
It's about us. Praise the Lord. Kona ufuna kume nganye la. Kulesi sikhathi hayi no sister unyikanyikana. Sitobona nje emehlweni. Sidlala imlabalabana ngabe siyakwathi, sidlala injuba ngabe siyakwathi. Sigiqike siphotholoza ngabe siyapho. Ngithi soba ngi2. Lempilo ufuna ibe mnandi lamkhathini wethu. Yaba mnandi lakithi. Akutshela impilo letaba khona la khaya. Bawumangala labantwana. Uyava sinoma sakhulela umyazi yabona daddy labantwana mandobatana vama usibita ngabo daddy. Yabona daddy mina ngathi ngathola indoda le njengawo. Ubona lobu mnanzi nalobuhle baletindo letindekala. Sekushaye 5 lengithe ngidawusuka ngayela. Angishayisa mali ke la. Hey, khona le ngifuna ukugcina ngakho. No, ngilo number 4. Uyabona ukuthi ngishiye a lot of things. Ngifuna ukusenza nangamagamana. The man must be aware of the barrier between his prayers and God. Ngakuthathi lula. Ngifuna ukusenza nangamissionary. 1, the size of the injured wife come between the husband's prayers and God's hearing. Lokubibitheka kwemfati bobabe kuyajamba. Kume emkhathini wemthandazo wakho netindlebe taNkulunkulu. Uthandaze ubusuku bonke kanti boyenta spiritual gym. Akakeva nix uNkulunkulu ngenxa yemfati lokhalakho. Lokuhambe kubhlungu. Wendekana kithi bafundisi. Uma njoba ngimile ngegama in the name of Jesus. Tiyembeta lomfati timile. Emkhathini lomthandazo wakho. Nomoya ingceko. Netindlebe taNkulunkulu. Kwesibili, our relationships with God can never be right if our relationships with our fellow men are wrong. Forget it. Can never be right. Hallelujah. Shh. Longsala. Nikena nifunza verse lelithi uthi nawe uyawunikela ukhumbule ukuthi hayibo sihukene phela nalabani. Lithi shiya lo mnikelo. Hambe yolungisa. Kunganta ubuya uqhubeke. Ngonje ngiva buhlungu mina ngibuka into usho esontweni lakithi. Nathi akhanda sitawujaka ke wenda tini. Asibunake ebudlelwane. Sishuphula tinhlito tebantu ngala. Sigiba sine sitawuthandaza. Thandaza kubani? Ngoba kuzuba le tinyembete talo timela umkhasina nomthandazo wakho letindlebe taNkulunkulu. It ends up being a spiritual gym. It is when we are at one with each other that we are one with Him. Cela kumalapha. Ungeke ngikucale lokho. Ukhona umbuzo kulele sengikhulumile. Vamos esandla nje ungesabi. Cela kusasa lethuba ngibonge kodwa umbuto mhlawumbe tabakho khona next time. Azwana Mbabane standards. Enzamba mama ingcwele takuwe ngegama lika Jesu. Nalibandla lakho nababantwana bakho. Wena uNkulunkulu lo wathi inhlitiyo. Lo vivinya netiso. Uyasathi isidingo sethu ngamunye nangamunye
ngokwehlukana kwethu. Ngithandazela healing etukwempilo ngempilo nakukhona lokungahambi kahle. Let there be a restoration in the name of Jesus. Let there be healing kuNkulunkulu wethu longcwele. Nakukhona lokuhliphikile wena umahlanganisa. Busisa abantwana bakho lona loyo. Mhlangabethe esingweni sakhe egameni lika Jesu Kristu. Amen.